Göre elbette әлі internetin zamanı kitap көп оқылмайды. Buna göre bir zaman internetin de becerir de olayım. Sözümüzün manası ne zatқа keledi. Özünün hadi bay tarixi, madaniyatı, adabiyatı, hadi baylığı көп halk mene vermeydiğine kuzurum geledi. Ballar, al görürsün de balların oruşa söylediler. Sibir'e gitken ballar, sırtqa gitken ballar, olar da böyle de oylamadılar. Olar kaytı akşamında. Noğayda söz var. Elinge berk bol deydi. Elinge berk bol deydi. Tilinge berk bol deydi. 3 saat. Elinge berk bol deyen o tuğan yerinde sakla deyen, mukayat bol deyen. Elinge berk bol deyen özünün tuğan kardeşlerinde, tuğan ballarında, eteğinden çıkan ballarına berk boldu. Tilinge berk bol deyen ne Allah? Tilingdi sakla deyen. O zatlardı biz unutamız. Sol zatты unutmasa eкен deb aytamız. Biz zaman sonday globalizatsiya deydi, былай болады, интервенция болады deydi, басқа халықтар кіре жатыр, Ноғайдың затын ұрлай жатыр. Ноғайдың затын бір зат ұрламайды. Ноғай өзі білетін болса, Ноғай екен, бұл Ноғайдың зат екен. Яс адамдар бар. Олар шығадылар, сауостылар, өздерін халқының байлығын сақлайдылар. Мен оларға бек разымын. Дегенде сол интеллектуальный интервенция деп айтады. Сол затлар да қауіпті Ноғайға. Глобализация, интервенция. Но мен ойлаймын, ол күнді Алла да бермесін бізге. Егер де сол Ноғайлар жоқ болса да, жоқ болмай-ақ та, бір заманда сол Ноғай үлкен ел болған, Ноғайлы ел деп. Сол Ноғайлыдан шыққан бәрісі. Міне соның ақында міне біз не деп айтады, қара. Мен орысшасын оқиым да, сон міне бұлар десін. Ошым біз әлі ерісеміз, қазақтар бұлай алай деп, Ноғайлар бұлай алай деп. Сол Кристофер Лихтенбергтен Гетингенский университеттің профессоры физигі болған. Ол Ноғай шөлдерін қыдырған. О 1742 жыл, 1799 жыл yaşаған сол арада. Сол Лихтенберг yazады. Тот факт, что многие ищут истину и не находят ее, объясняется вероятно тем, что пути к истине подобны дорогам Ногайской степи, ведущим от одного места к другому, столь же широки и как длинные. Міне сол, мен оны цитирует етем, мен Федоренко деген меткое слово деп современникте шыққан 1975 жылы, сол айтпасынлар, сен басынан шығарады деп 208 бетте. Сонан көрі, міне сен білесің, Чукан Валихан, Чингисович Валиханов деп болған 1835 жылда yaşаған, 1865 жыл топырақ болған. Ол yazады. Довольно странно и замечательно, что почти все народы среднеазиатских степей все древние приписывают нагайцам, и многие почитают их своими предками. Так говорят каракалпаки, дикокаменные киргизы. Киргиз косяки тоже все развалины, все западные полосы своей земли приписывают также нагаям. И башкиры имеют также претензии на нагаев. Ендігі
zamanlar ketdi. Ol nезависимый hökümetler boldular. Kazakistan, Kırgızistan, Üzbekler. Ular bizden onların bizge bulay müsüröv yok. Bizim müsüröv olmasa. Bizim müsüröv de yok. No, olardan zatları olar sol aldığında Türkler, Dugunlar, Saklar, Skiflar, solar yaşagan yerlerde ondan soň Noğay Ordası tuzuldu. Tınık Akyan'dan alıp turup sol zatqa deyin. Dunayga deyin. Endi sol yaşagan yerde bärisinde Kazağın barma, Özbegin barma, Kırgızın barma, Başkırın barma, Tatadarın barma. Bärisinde ulara aytadılar, sen Noğaylı'nın elinde. Sonuçunda olardan burungu yıllarında sütü aytıladı. Noğaylı'nın elinde, Noğaylı'nın yerinde. Noğaylı degen Noğay tuvaldi. Noğaylı de sütü zatın atımın aytılgan. Eger biz aytamız 1391-yıl Noğay Ordası tuzulgan dep. 1360-yılda Sırdariyadın boyunda Hansı tuzulgan, hanlık. Sonun hanның basında, biyliktin basında turgan adam eken Kara Noğay deyin. O Noğay deyin atlar көрөсүм, 5-ci ömürde de yolgadı. Көрөсүm onun soňgu ömürlerde. Ol biröde sol zatty izlemeydi. Biz öýrengenmiz mene sol Noğaydın Altın Orda'nın bekleri sonu asker başçısı Noğaydın atımı bağlantırarımız, başkaları bilmeyimiz. Elbette oldu belgiledim. Ben de bir ödütte etmeyim. O zat. Başkirlerin mine yanılarda başkirlerin alimlerinden söyleyen zamanda olar aytadım, o Niyaz Mecitov ve Alfiya Sultanova dep bar. So Niyaz Mecитовтың kızı, ol da tarihçi. So yazdı. Ногайские время истории башкирского народа, пишут они, по праву характеризуются крупными достижениями в области культуры. Башкирский фольклор или литература в 15-16 веках обогатились новыми важными элементами, произведениями, классифицируемыми как памятники ногайского времени. Но без сондай халкта biz sol özümüzün kaydı zatımızı sındırıp bulmayız. Bu sındırı gerekti. Bizge başkalar aytadık amına böyle dep. Biz etpe özümüzü kim görmürük. Son için bizim tilimizge, adabiyatımızga mani verim gerek. Yine yanlarda sürünüşlü haber geldi. Yalova, Türkiye'nin Yalova kalasında belgili bizim Yirav kızımız Kadira'nın atı bir prospektke keng oramga berilgenden. O suyunuşlu haberdi. Sonda biz birbirimizde ıssap, birbirimizin yaxşılığını asırap, yaman yasırıp yaşamak gerek biz. Noğay süsü ol, bulay koşu olsun, süsü koşu olsun, süsü yırşı olsun, süsü başka biri olsun. Birbirimizde biz biz Allah da az görmesin, biz az. 4 milyon sağlı dünyaya şaşılgan 4 milyon 800 bin bir zat. O Rusya'da da 100 bin, 110 bin halk. Sol zatta bizge kıyın boladı. Özümüzün hükümetimiz özümüzün avtonomiyası zat yok. O zatta aytıladı bir zatta. Şaşılıp yaşayımız. Son için bizge birgu gerek. Hayratlı adamları da, akıllı adamları saylanmayırıq. Biz kim saylayımız? Ola karangış. O
сол бізге тұқым қардашлық, тұқым тайпалық, мынау менікі, мынау менікі. Ол зат тұқым қойма керек, қойма керек. Соның біздің ел басшылар да, басқалар да ойлама керектер сол зат. Бұлай тұрсақ біз йойыламыз. Яман айтпаймын, яман айтпай, яқшы жоқ деген. Біз йойылып баратырмыз. Біздің балалар жерден де айырылса, тілден де айырылса, кім біз болақпыз? Біз кім болақпыз? Бір кетті қырымға, бір кетті ұрымға дейін бұрынғы ердай болады. Ноғайлар, бүгін яңғыларда оқимын затта. Со, Ногайская Орда жазған Тырпалов яңыдан шығар етір, книга. Соға қосқан, ноғайлардың историясынан тағы да қосқан. Яңғыларда міне бір московский кітап баспасында, издательствосында шығар етір. Яңғы пери дополненный, обработанный. Сол затларды біз оқыма керек, біз сол айтайын. Көп сөз құранға яраспайды. Мен шо айтақлықларым сол затлар.